jangnai tai bukha dukhu nangmani kom just miano kaisa accident nangmani saiman ka a accident nangmani bumu ga sai level ma sini diprai business student federation ni no bok orota school ni inter when and school ni sai level ma like injured kai se in yakno pura fracture ni bai thanga bok rogo ekdom chap kalaima ba injured ni blood rock ni tha ka abo high cover just hasimo DWF ni movement sorry to farna ani khali pakya ke singoro visit enable khai pakya ni sini oro tongo ISF ni agartala town committee unit ni je convener Uttam Tripura tongo sini join convener sini manai ruma aba haikene sini manai super one of the joint convener tai sini ISF ni leader जों बे बाथ्राखौ लानानैनो visit खालामना नायखैया दाबो जों सini sai tok mung tongnai bono bahike जों सुबायमान गभर्नमेन्टनि खानि बा sini तरफ थेके कालेक्सन खालामनो अबो हाइजे हार्ड टाइमो जों बिनि लगे अलवेज तो बासै tongnai ताइ आं अबो साखासिनि टाउन कमिटिनि ISF नि युनिट रखनो रिक्वेस्ट visit खायो जे कोअर्डिनेट खालायो आपडेट नाय tongnani बागै बिनि कन्डिसन नाथै abin kami po jaga kami kaito bini abato sebenarnya kami bo jaga but sen NGO ni bo ISF ni school ni